daging nawagang di tiang jero anak istri. Apa ngajeng di tiang banget melungsur ke ngernes sinampura. Doning kewentanan wicarane kadewau. Jatin dia pun amat rebo ya wenten mana. Campurun yang kalian jero hedang sama yang sekian dia. Yes. Ayo jero anak lan. Sampun angin iki punika banget tanggep pisan. Pemekasti dia banget ngatrasuk semua manah ngangan jero. Doaning sane wau. Jero ledang nulungin sekian dia. Mademang ipun raksasa. Yen enten dekadia sapunika, minap sapun api sampun penados dia. Suksema banget sane aturang yang ringangan jero. Inggih jero anak lanang. Mangga nenten jauh di tiang mata. Sapa sira gumantiangan jero. Termaning mawit saking panegaren api. Ledangan pausan mangga di tiang tata sumi jero anak lanang. Inggih duru sang sapa sira mangga patut-anduk yang matur ing jero. Jero anak istri maka kalih. Di tiang boyo jawenten sios. Gumanti wantah putra video pura. Raden Wiradarmo sekian dia. Semedon yo kok iki. Aing beli agung. Ora kok kan beli jagung nih. Apa jadi ngau sih? Ojo kori dewo beli aku.